Metelemi hai mayon se ayo eno di do asimeton kohota mi kodole wenu nyono zangbe mi de be ko yin lido sun sin azan ko nu kun atongo gbe ko ja maleo ye zewe bo fongbe gan ho mi na du leto metelemi o matin libre e hometon eton yo e diwe mi na be sime e ti me pondo menjele nu e do te pon oge pa me ton le do lo me hoyo e kun hwe de wo me le tin do fene be ne ro kan bi cho be yen bol a lo so hoton ne odion bene to mi ton podo to po iporo na pe eleyo ero na fa de bu ataje eno meje deji ewe inu emi anu kun o matin libre soda gadero e kweton ji nu indo me de tin be na blo me lo me idazo me pa we de lo do wali do sin alindo to mi ton fidion e na yi mede ye igbeto kan e ko mo bo ina kan mo ko ton bra yi do azo me do bene to mi ton fi bo matin libre e se meche lemi nino me to bito siton e karanyo do to me o che pa e jawe do fene din yo e se huto no mon ko ton bo to vi gbo fin do to me yon e karanyo do me yo do alwen bene to mi ton fi sin ho eneon matin libre we do me boyo ide ye o romia do wada iton fi tin po no menjele ate pa na zia gete po azo yare na ikana din do to mi ton fi ko to fi to si homo ede me yon ne ona yon de su ti tengbede din nu e yon bo e do kana ina e home po ndo ndali sin ayo di tan e yon e neyin o glesin apapede gleji nu ko mi ton le din yo e ikana bo ina je ajo ene waji bo je si saji ro to mi ton fi egbe po e we ina ikana me chilemi bo matin li ultime po ndo menjele ne e ro biblo din khle po ndo menjele afode we yon mi de da ho gbogbo ton do po sedo nu kondo ali ene yon ali de vonu CES lo e de afoda ho gbogbo sedo nu komen matin li ultime po ndo menjele CES din yo e o me won do me yare ade e wadi jo ku yare ade e do zin zame din le yo podo nu yare ade e de din be no zan bo ite ro fe me onu bi no do yiwe yo e li nu e CES lo e de din me e do jo yare ade e de do yiwe yo e na igbo apa mi de su ton ko bo azo na yo abonu kon ina si wutin yo e to nu mo nko ton podo o je ko sin ogbeta ko me ti le mi bo matin libre e do ton bo so do kweton yin me de vo e be de vi bo na kwa lo na bo pon je alavo agbo me kala viton e yo kun de ma yo don to ra yo e nu indo me no blo do fne yo e blo bo so khule bo kun de mon koton e je asitan ene me la ho Romeo o balogun ne o doctorat sin konde ma dian e je me la ho si le eglangun bo matin libre e se bo so do ikwetan ji décryptage info e we mi na so din e ti me po ndo menjire o to gansin o so mi ho to mi to infio ne ma no biblo e hon te no pon meto afoma kuime e ro te pon fla fo no ya me de to na ije ho ma no e o so mi o sin kon teme le yin gbe na me ro ko de afoma kon tan hon egbe pohun jiwe de bo sin dodo gba sa e na do zogbe sin kon eniyan ji Joseph jogbe no lo ma ke te geme le eno azogbon e le nundo nu kon ba irona to gbon e azo teme ro te le yo e ko fo bi ten de men le do to men o décryptage info do po mo no meje nu dali egbe diyan glesin apa ho din na yin kanu o nu teme e si ho kana ho ye ho kaka bi ho ye me don e le jinukun le na sagbon e glesin apa ho ye le na igbon jinukun afoka kun ko dede po e na blo nu mo nko ton men ti le mi hon bina so l'autre vision e le so e mo Joseph jogbe nu le me la ho mo no le o de me gun o go e ro fre din azo e ro te bo e ro na wa we yo me la ho e ro si so ho le gbe diyan gbe ro te le bo e na blo lo men ti le ma na do gbe le na igbon teme ton e bo l'autre vision de souci bo so ro we ko etan ji l'autre vision do po e mo ko de compte bo mo no menjele o ismat bi o chane e diyan e le so do azin po mo ko ton ji be na gbe kan da zo ton nu ko ya ton de vo bo o l'autre vision e do bo so do o ko etan ji e ho me men ti le mi la boussole e ton egbe ti men po do menjele nu gbo menji de do nu pongbon ediyan a chege kwasi apahwe do taji oto ganzin po sin apahwe diyan Patrice Talon e koro wada itoda yeme bo le na igbon le mi la khona de afogbo teme yo e koro no mon koton to ho egbe jiwe kate de men ti le mi o sin do gba sa o sin kan e yin so mi to to mi to fi do to gan sin ale nu e na de sin kan de su oton e home bonado zo gbeji o men ti le mi na tun do menjele o we kwin de leti bo e don la gbon o ali de leji bo don la gbon do be don la gbon hon to
bodeleji numo koton dia pa khwe de voting bo ero kaina ero tomi fi ba no la gon aliji we a khwe ne le e dan blome kaka ipara kokodo oto honukun ero gran oku yo mepo bo hoja male bi we se bo la egbe o ma flian o moto gblele e no be to itome be ro ba bu yo e ma ho Hyundai do da sa zume si kan me bo numo koton zon bo gbeto gege isaba nu ene odiyan o hwe dogba sada ho e yagbo to ho meton mo mejire le mla ho da igbon hu ne o e kun yo gbere pon me e donu po to no ni mlo e ba ikwe e wa no gbe no bororu ho mo koton diyan e na le wa ta vojiro hwe dogba sa dan we na yinkana bo kije fa ma na kheze yo ho ene odiyan do filibu o e le do kun ton me metele mi l'indépendant et remettant étant yo et là et mon Joseph Jogbenon et ti me ko ndo menjere nungboele do fine dion me la ho yon watan et do no to e de sudo ali ene onu de ji bo e do de ti we jenwe bo no mi do si se we yo mi na so lo le so to mi l'indépendant do po e mo ndo menjere nungboe do e do no pon bo dion to ifo to vito si na gbo fin do to me yo ne dion romia do wada yi e yan pa ko do po ti te ngbe bo do te pon me la ho bo ali ene onu e na wa zo do be na ho lo ni de ji sin dodo gbasa egbe ji we de ben sin kan e yin so mi to gan tan yo ye de na de tan le ben tabaru e home to mo jere nu gbo do bene to mi to fi yo ali we a hwe we a pon de po dion e na le vo de yin a lo pa voro to mi to fi bo we kwin no wala bo e je fre to a mo ki khale o khado file ko ti sinu kon ki khale de we kwin le de yo ne o dien na le vo blo do to mi bo tabaru e do me Joseph Jogbenon e dion Clément et dans le gbedo de e home do de menu gba sa fine o eyin o hwe gba sa agbo to home to mo no menjile o ho e kunpla o ba bu sin ho bo e ho ri ndo da sa zume si kan me do to mi to fi da ye yo ho ne yo e do na le wa hwe gba sa do na ha ta boji dan e kon se ho do imo ba e to gbere pon me ran ken de gegege da ba do de su se ho ne yo bo so do e hwe tonjin l'événement du jour e home to yo e mo no menjile nu boy do to ho honu ko mi ton sin ku to no fi kan no ko bename po fi lele de kaka iparakuo e na de afomo koton de jin minat no menjire me da zo me yina ikan e ko ro do sin alinu be na to o no mon koton danada o glesi apa hwe diyan ajo temeten si hoje iwaji sin ko ye ko bi o hwe de o me ton dali e we na inkana e home o hoja ma e de garçon do so ihon ito e no pe ko do gle howe bo mon koton na inkana e gbe do l'événement du jour et do l'informateur lo a hude do menjire no bo menji mi se no mon koton we na inkana e gbe mentele mi l'informateur au point monolé au toro honu komi tant les médias les dans les votes de ing monte mete bo vo we queen de voler on la bon mais bien ton fide dion nous eneo et les votes terminé ji au ho e compla au dasa zometon bon moto gbele le ba bu sin ho et dans les votes les ko a terminé dans ho ja male biete do nous mon coton e gbe metele les quatre vérités et monolé o nu boy do to mi to en fi mi se but to gan ho bonu yayi e pagbe no horo mi ara ido de e o so mi blo wa ibe pele mi so go lo ton ni hon Karim da Silva e ka ido menjire e do me pa e bo do me pa lo nu e do fe mi kun to be hon e ma je mo waji bo je kija do afo glo nu o horo mi ara iji gbire pon me hon Karim da Silva e dion e ko ro bonu yayi hen Silva do menjire e ro ho do cho ho po me fe blo de mi ko ro fe menji hon e ma je afo gere de podo o romia wala ipo gbere pon bo indale e ro gbe pa ni we me ro ko ma so ye menu ton lobo aso wa o cat verity we do enion lo yin wa mi na so info matin e mo Nathanael ko ti da gbo me kala vita non e mo no me jire epo me lele de le ko diyan yoro nu to me ne kan blogbon bo yi ko iwa po to ito sile to na je jorobo ali mi ton le ji o ti to me fo na de o wa kwezi kana lito bo to ho me o azoda ho e do na je no ko na blo na ya mi kana o Nathanael ko ti da gbo me kala vi ma tero te gebe me na ho don pevo eneon e da zo una do ton bonu kalavio e na si ho hon we dede bla inu kon de hu gan le ko de gonda ye info matin e sodo agade do we kweton ji men chilemi beta de bo tin be soro teme bo gbeta eneon we honu mi ton e ko ro togu do fide le yo e do na le ko a men chilemi na chi don gbere kun ahon e so gbeta de voro te do ali eneon nu bo no ho hon do menu mi ton le we honu mi ton le tan sin nu mi ton le e do na le ko a dan info matin e do ho eneon l'autre quotidien ho meton tan mo le gbe jiwe de ben wada ita sin kon dagbe yo me mi do tin to koro je bo ina se nu mo nkan ton do men chelemi na siara e de su eton gbe mo menjire nu gbo menji do
ndo wada ita si huon o gagaton vlafo me de medin boro humon koto na dole supo o gege dodo me teme karo humon koto me somo do adio hoimbo emiro di do elo me chelemin mina so o matin libre e hometo eto mina leko ajin etime podo me jirin nungbo me no tobi sisi ni no me e la konte bo kon fen le eta on do tomi to enfio a je gba e ochon e jairo nu kodan e si ho wan de sudo ali ene onu do bene tomi to enfio e na yon dodo meji o bola la hoso ho sin ali ndo lo me hoya ho dion de tin do freme yoro kanu beach ke pa mi to le ho do ton me no e ro te kon e ro don e ma ro na fa ege e veten ko bo ndo di oni tin ge we no e mi anu kun e mi at no menjire glesin ali nu dion e na yin no de voice hoya ho bi o ho de o be ton bo na no saji khala wa kwena bi oko meo Martin libre ese bo soro ko tonji benenvi o Romeo Balogun e dion kunde ma doctorat e non konton bo soro kun keun kan dero hanu ametiremi mi ko gboye di Romeo Balogun do hun metiremi e na chenu mi menu e hoja maleo ye henu e homeo e do tenu mi ejemi ko de ne hoja e ma hoje we hon e na chenu mi si bono e iso